Muslim constituency lo ni hakwe ki strong jong baro ki lai thumre ki constituency nei kum ka party ngi la shim ka rai bangin lai hamon ka wai ka constituency aga jaka ka ba khamlong puning ya ka ban ai khuble ya ki pai pa ka leng sodom nakaliang ka jong ka party ngi sukman bagi don ni president rong ba jongi unong yalam bakat unong yalam ubra ai man si mengi kon kita khot jo ka party nado pengistan ya ka parharu menta ulom shisha unong yalam uba yalam shisha hakmat khubai shur bahadan ya ka por ka jong phi ka phi ai nagamanta ka party ba nagamanta ka jadban reu ni sokuman hanging idoni Dr. Karachen Vice President of the party wa Bright Sawal Malmanyam MLA joka Molai but even kiwai there ki nongalam joka party naga central body but na kiwai ki constituency ru nakaliam jonga ai kuble pi baro kiwai don hagari kapor ki pai pa ba nadon ban kren lagi ar benta kabanta kabaning kong kanong kabanta kaba ai kuble pi shisha nakaliang jogi kum ka party kabaram waisdam dona ka jingia nanti mano bala ban mutur o paipa jong ka shillong parliamentary constituency punai ka jing kershan kuntu yangi akilai puan nakilai pun reuteri pat hagar ka por kerpang ya pi paipa jogo musling constituency ngakan ma hagi por ki manusia por pengayan banyak kun ya ke MLA election mangne akan mau ada ngaya anggo surok buat begitu ya na mereka bersultan kalong nagawe kasih seruai kasih adin jong ke MLA election pada adin jong kena ke MP election jong sultan kalong pun kita stang begitu ya na buat ada sukben buat ada school each shisha haru kata ya kena ke muslim constituency kawan langam deh bersama besar le, lain nado kapor berai, balong ya ke party ba, nanya kon nak dari muslim constituency, lain kon mang ni ketom kita apa, nak mau ya dari muslim constituency kawin nak blok kabaran tam ada celah jungi, nado kat kendai spot santusa, kalau kawin nak constituency kau boleh rakar kue sikat deh, lain i pablo kalau nak kawin nak constituency kau besar deh, but Dega tahi gambar pengki yang lah, namanya Sean Hante hapo nongsteo, banyak sih dia kata karai, kaba nanjang banyak kon yang ke MLA election, but agar tu kajingnya kon don kita kah kita mengalit marway, don kita kita bangga kita bersekolah, isan itu candidate jongka VPP, uya kon election marway, oleh jalan election marway, dan mereka wat susun yang lah. Ang sosan ay yelati namar kajinglong jingman jong constituency kara isang sot badai na takataw kami syakmat utol ramba ubadon kajing snorkit kli bad kajing isnay halor jong kata kabangayan yang asoong yikta ng susan ay yelati wat susan ay nga ngami tagon ta jongpi bangiyala ay kung takiya isngi kipon San Raja House Park San Punriu itu ki vote house MLA election waiman koi perkat bagari MP election kajing kersan kajang pi di paipa naki wai koi ki party ru dalam shisha kai kabang asmo dai banganuan bang ai kublai pi de hot ndom tentin ya kapan ki bang tebiang nagaman tajong pi ki paipa panong ya nak tentin kawe dai pat kata kajing ai kublai kajongi kum kapati pana kalem kajonga lai pediang ye kene ko ki paipa habungewan kemat jumpi bagani kajing ai kublai kajongi kane kajing ai kublai kabana kabami naga taga donut kabas nokmen ka donut kaba ni kon kinongelom jogo party ngida sokben haru kata-kata ban yu ki paipa jongko muslim constituency ki ba wat hadok menta don ki jaka ki bangam patyo banlai noi
kiwa ay ke jing kersan. De kubai shi kate kubai shi hajar mu